Ekambaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere ijyaniro ku migabane y'amakungu ya kure batwumviriza muherere mu karere k'ibiyaga Benini ndetse na mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Dukomeje kubagezaho amakuru akomeye cyane akomeza kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Turi kwigenekerezo rya 19 umwaka w'2024 ukwezi no kwa Ruhuhuma. Ubu ngubu rero tugarukanye amakuru akomeye cyane. Munyemerere wenda turebe kuri iyi mibanire y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko mibanire mibi ikomeje gufata urundi rwego ndetse umwuka mubi ukomeje gututumba ndetse isaha no kwisa wabyara intambara, dore ko ibihugu byombi ubu ngubu biri gutangaza amakuru akomeye cyane yuko byose biryamiye amajanja. Rero igihugu cy'u Rwanda kiri gutangaza amakuru akomeye cyane, dore ko cyashyize hanze itangazo kivuga ko cyiteguye guhangana n'umwanzi aho azava hose. Turagaruka ku byaya makuru, turaza no kubabwira ko Sadate Munyakazi wahoze uyobora Rayon Sport yatangaje byinshi, dore ko yandikiye iretere nyakubahwa Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda. Iyo retere turaza kureba n'ibiki bikubiyemo, ese yabwiraga iki nyakubahwa Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda. Turaza no kubabwira byinshi kuri iyi mibanire y'ibi bihugu mu by'ukuri, tuvuge no kuri iyi ntambara yakwaduka igihe icyo ari cyo cyose, umwanya ku mwanya wakumva ngo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarasanye n'igihugu cy'u Rwanda. Vuba na bwangu abasesenguzi mpuzamahanga bo bakunda kugenda babigaragaza bavuga ko imirwano yo iri bugufi bitewe n'umwuka mubi ukomeza kwiyongera hagati y'ibi bihugu uko ari bibiri, ndetse abanyepolitike banagaragaza ko iyi ntambara yakwinjirwamo n'ibihugu hano byo mu karere k'ibiyaga binini bigiye bitandukanye, nubwo bikunze kwihishira ibindi bikagenda bigaragaza uruhande ibiherereyemo. Ayo rero niyo makuru tubazaniye, niyo makuru tugiye kuganiraho. Mwebwe mutarakora subscribe mbabwira ngo muyikore vuba na bwangu, cyangwa se sabone muri rurimi rw'igifaransa, tujye twibona tubamenyesha ko iyi ariyo mbonesha kure yonyine ibagezaho amakuru akomeye, amakuru yizewe, amakuru aba yatohojwe n'abamenyesha amakuru baherereye ijya nino, cyane cyane nkamwe mwahejeje gufyonda sabone. Munyemere rero twakwihuta cyane tukareba ku byaya amakuru ari kuvugwa. Wenda mbere yo kubabwira amakuru aya agezweho y'ibiri kuvugwa na leta y'u Rwanda, reka tubibutseho gatoya ku makuru twabagejejeho ejo ku munsi w'ejo. Twababwiye ko leta zunze ubumwe za Amerika zamaganye igihugu cy'u Rwanda mu gutera inkunga umutwe wa M23. Ibi ngibi byagaragajwe na leta zunze ubumwe za Amerika zivuga ko ubunetsi cyangwa se ubushakashatsi bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwakoze nuko ngo bwasanze igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri gitera inkunga umutwe wa M23. Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeza kugaragaza ubufatanye buri hagati y'uyu mutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta cy'u Rwanda RDF. Ibi ngibi bakomeza kubigaragaza birengagije byinshi nk'uko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakomeza kugenda babisesengura. Baravuga yuko rero nubwo leta zunze ubumwe za Amerika ziri kuvuga ibi ngibi, zirengagije ubisobanuro by'u Rwanda ndetse zinirengagiza ko bariya ari abakongomani mu by'ukuri ba M23 ari abakongomani naho bahuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero bikaba ari ibyo abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bari kugaragaza ko leta zunze ubumwe za Amerika ziri kubogamira ku ruhande rwa Kongo, zigendeye wenda ku byo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igenda irega igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje mu by'ukuri kuvugisha amahanga, dore ko no ku munsi w'ejo ushinzwe ububanyi mpuzamahanga ubwo ni muri Minisiteri y'Ububanyi Mpuzamahanga, Mr. Miller wa leta zunze ubumwe za Amerika yagaragaje byinshi ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku mutwe wa M23. Ibi rero bakomeje kubishimangira neza, bavuga ko umutwe wa M23 ufitanye imibanire n'u Rwanda. Bidatinze cyane rero igihugu cy'u Rwanda gishyize hanze itangazo
risa naho risubiza leta zunze ubumwe za Amerika. Igihugu cy'u Rwanda cyo ubwacyo cyitangarije ko mu by'ukuri nubwo gikomeza gushinjwa ibyaha bigiye bitandukanye harimo gutera inkunga umutwe wa M23, ibi ngibi bavuze ko naho bishingiye kandi mu by'ukuri ari ibinyoma, ari uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda iharabika iki gihugu cy'u Rwanda, kandi u Rwanda rwongeyeho ko rutazigera rusaba uburenganzira na butoya igihe cyose ruzaterwa. Rwagaragaje ko ruzaba rwiteguye guhangana n'umwanzi. Ibi ngibi babitangaje nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi ahora yigamba mu by'ukuri gutera igihugu cy'u Rwanda afatanyije n'abajenosideri bamaze imyaka isaga 30 mu burasirazuba bwa Kongo basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda Mata 1994. Ibyo rero u Rwanda rukabishingiraho ruvuga ruti rwose twebwe ntabwo tuzihanganira uwo ari we wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, agaba ibitero yifashishije ibinyoma akunda kugenda avuga hirya no hino, ndetse dore ko u Rwanda rutunga urutoki Antoine Felix Tshisekedi perezida wa Kongo, dore ko byagaragajwe n'u Rwanda yuko Antoine Felix Tshisekedi akomeza gukorana n'imitwe yitwaje intwaro harimo na Fdlr. Ibi ngibi rero bikaba biteye impungenge ikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda rero kikaba cyeruriye leta zunze ubumwe za Amerika kivuga ko ubu ngubu kigiye kugura ndetse n'ibindi bikoresho bigifasha gucunga umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no gucunga ikirere cy'u Rwanda mu buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe hasohotse amakuru akomeye cyane yuko Fdlr, ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi banzi b'u Rwanda ubu ngubu begerejwe imipaka y'u Rwanda ngo biteguye guhangana n'iya leta y'u Rwanda, ubwo ni RDF igisirikare cy'u Rwanda ubikomeye cyane. Dushingiye ku byo Tshisekedi Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yatangarije, France 24 yatangaje ko nubwo leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iguma kugura ibikoresho by'intambara ndetse n'indege za kabuhariwe mu kurasa kure cyane, yatangaje ko rero izi ndege atari zo gucunga umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo ngari no kuba ngo ziryamiye amajanja kuba zagaba ibitero ku Rwanda bitunguranye cyane. Kandi Antoine Felix Tshisekedi mwibuke amagambo akomeye cyane yatangaje, ibi ngibi bihita byerekana isura n'ishusho ihari kuri iyi mibanire y'ibi bihugu byombi ndetse no kubivugwa ku ntambara. Antoine Felix Tshisekedi yahise asa naho abigaragaza cyane, abyerura avuga ko ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda ari akanya nk'ako guhombya, kuko yasobanuye avuga ko ubu FARDC igisirikare cya Kongo ngo gifite ubushobozi bukomeye cyane bwo guhagarara Kinshasa ndetse no mu mujyi wa Goma bukarasa Kigali ngo bugashwanyaguza umurwa mukuru w'u Rwanda ari wo Kigali. Ibi ngibi byatangajwe na nyiricubahiro perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Mu by'ukuri ibi ngibi byahungabanyije umutekano w'igihugu cya Kongo ndetse unatera imbaraga igihugu cy'u Rwanda, kuko cyahise kibona ko ibyo uyu mugabo uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ari seriye. Kandi ibi ngibi byatanze ishusho ikomeye cyane igihe yari ari kwiyamamariza Bukavu, asubiramo amagambo akomeye cyane ndetse anasebya abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, ubwo yatutse nyakubahwa Paul Kagame yamujyanye na Hitler, amushinja ko hari umunyabyaha ngo akora ibihwanyije n'ibya Hitler. Ibi ngibi na Antoine Felix Tshisekedi we ubwe yabivuze, ndetse anasubiramo amagambo akomeye cyane avuga ko ngo yarasa Kigali ngo nyakubahwa Paul Kagame agahungira mu mashyamba. Ibi ngibi nubwo Antoine Felix Tshisekedi akomeza abivuga, murabizi ko nyakubahwa Paul Kagame yavuze ko nta mpamvu yo guterana amagambo ndetse atitaye no kuba
gukomeza kuvuga nabi igihugu cy'u Rwanda, ahubwo yitaye ku iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibibazo bireba abanyarwanda. Ibyo ngibyo by'abagenda basebya bavuga ibitari byo ndetse bavuga nabi igihugu cy'u Rwanda, yavuze ko atabifitiye umwanya, ariko yongeraho avuga ko uwahirahira yegera igihugu cy'u Rwanda cyangwa se agashaka kwinjirayo atasubirayo ari muzima. Ibyo ngibyo nyakubahwa Paul Kagame yabisubiriyemo, abashaka kugira nabi igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Agakomeza ahumuriza abanyarwanda avuga ko rwose ari ukuryama mugakora ibikorwa by'iterambere biteza igihugu imbere, mukikorera ibikorwa byanyu bya buri munsi, dore ko yatangaje ko umutekano w'igihugu umeze neza mu by'ukuri, kandi abo ngabo ari abo kuvugira hanze y'igihugu. Gusa yasabye ikintu kimwe abarwanya leta y'u Rwanda, avuga ko ubu ngubu ngo icyo bakora ari kwegera cyangwa se kubigerageza bakabona ikibagenewe, ndetse yanatangaje ko uwagerageza kwinjira yasubirayo atari muzima, cyangwa se niyo yakwinjira atagaruka atasubira iyo yagiye, ahubwo bamufata bakamuherana mu gihugu cy'u Rwanda. Wenda ako kari agaciyemo tubibutsa abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko ibyo leta yabo iri gukora ndetse no gukomeza kumobilizinga ibintu bikomeye cyane, urwango hano kuri leta y'u Rwanda ivuga nabi igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rwose ntago byagwa neza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda bakomeze rwose bakore imirimo yabo, kuko leta y'u Rwanda icunze umutekano neza cyane nk'uko bitangazwa n'abayobozi b'iyi leta ariwe nyakubahwa Excellence Paul Kagame. Mu by'ukuri rero ibi byaratangajwe ibikomeye cyane. Munyemere rero tugiye kuri iri tangazo rikomeye cyane, ndetse rikaba n'ibaruwa witwa Sadate, umusesenguzi mpuzamahanga mu bya politike. Sadate Munyakazi yahoze uyu mugabo ayobora Rayon Sport, dore ko yabaye umuyobozi w'iyi kipe ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Yatangaje byinshi rero, ndetse yandikiye byinshi bikubiye muri iyi baruwa nyakubahwa Paul Kagame. Yagaragaje byinshi, yagaragaje ko batoye nyakubahwa Paul Kagame mu by'ukuri bamugiriye icyizere gikomeye cyane, kandi bizeye ko azabacungira umutekano ijana ku rindi. Nyakubahwa Paul Kagame agacunga umutekano w'abanyarwanda nk'uko bisanzwe bimeze. Uyu nguyu Sadate rero yagaragaje mu by'ukuri ko umwanzi ari hafi y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse anagaragaza ko mu minsi yashize aribwo hamenyekanye amakuru y'uko Fdlr ndetse n'ingabo zigiye zitandukanye za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro n'abandi banzi b'u Rwanda begerejwe imipaka y'u Rwanda, dore ko Sadate yagaragaje ko ibimenyetso byari uko bari kuririmba indirimbo zigaragaza urugamba bagiye kugaba ku gihugu cy'u Rwanda, intambara ikomeye cyane yategurwaga. Abangaba Sadate akomeza kugenda agaragaza ko mu by'ukuri leta Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gutiza umurindi abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Agasaba Paul Kagame gukora ibishoboka byose akabigeza inyuma, kubera ko ngo u Rwanda ubu rugeze mu gihe cyo kwiyubaka, igihe gikomeye cyane aho u Rwanda rukataje mu iterambere. Rero Sadake yakomeje kugenda agaragaza ukuntu u Rwanda rutifuza gusubira mu mateka ya jenoside ndetse n'ay'intambara zagiye zirangwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse Sadake yakomeje kugenda agaragaza byinshi, avuga ko ubu Fdlr yasize ikoze jenoside mu Rwanda Mata 1994, jenoside yakorewe abatutsi imaze imyaka isaga 30 iba mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero yabigaragaje nk'impungenge ikomeye cyane, avuga ko abangaba mu by'ukuri n'ubundi bakomeje kugenda bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside hirya no hino mu baturanyi b'u Rwanda, kandi yagaragaje ko iyo umuturanyi agize ikibazo cy'uko Fdlr iri gukomeza kugenda ikwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, mu by'ukuri aba ari umuturanyi, kandi ibyo bintu byakongera bikagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Rero yasabye nyiricyubahiro
Paul Kagame kuba yasubiza izi ngabo inyuma, ndetse ngo byaba na ngombwa ngakaba yabisangira iyo bari imbere yuko bagera mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi Sadat yongeyeho ko abitangaje, ndetse yandikiye ibaruwa nyakubahwa Paul Kagame nk'umuturage usanzwe, ari kumusaba ko mu by'ukuri abanyarwanda nta ntambara bakeneye, ndetse ko banizeye ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Ibi ngibi rero yabyanditse mu by'ukuri avuga ko ari nk'umuturage usanzwe uri kubisaba leta y'u Rwanda, anabisaba nyakubahwa Paul Kagame. Yagaragaje aho igihugu cy'u Rwanda kigeze mu iterambere, asobanura ukuntu igihugu cy'u Rwanda cyavuye kure, ndetse kitifuza gusubira mu bihe nka biriya byangiza igihugu ndetse bigasubiza inyuma igihugu bikomeye cyane. Uyu Sadat rero Munyakazi mu by'ukuri yanditse iyi baruwa yari ikubiyemo amagambo menshi. Abasesenguzi mpuzamahanga rero mu bya politike mu by'ukuri barakomeza kugenda bagaragaza iyi mibanire y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko ikomeje kwiyongera ku mwuka mubi uri hagati y'ibi bihugu. Murabizi ko ku munsi washize wabanjirije ejo nibwo Kayiko Guillaume, umuvugizi mu bya gisirikare wa North Kivu, yagaragaje ukuntu ngo u Rwanda ari rwo rwarashe ku kibuga mpuzamahanga cya Goma, ngo ndetse ngo u Rwanda rwifashishije ngo drone ni indege zizwi ku ndege twarwa n'abapilote ngo zarashe hano ku kibuga mpuzamahanga cya Goma. Ibi ngibi rero Kayiko, umuvugizi wa FRDC hano muri North Kivu, akomeza kugaragaza ukuntu ngo u Rwanda ari rwo rukomeje guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo rukomeje kugira uruhare ngo rukomeye cyane mu guhungabanya ngiyi leta ya Kongo. Mu by'ukuri ibi ngibi nubwo babitangaza nta shingiro bifite, nk'uko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakunda kugenda babigaragaza, wenda iyo bari kubisobanura. Ubu ngubu nta kimenyetso Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri iri kugaragaza byerekana ko ari igihugu cy'u Rwanda cyarashe kuri iki kibuga cy'indege cya Goma. Ikindi, andi makuru akomeye cyane wenda anasohoka nuko ngo leta ya Kongo ishobora kuba yarize imitwe ikomeye cyane yo kwirashisha hano ku kibuga cy'indege, dore ko n'amakuru yaje kumenyekana ko basimbutse indege za gisirikare za FRDC barasa ku za gisivile. Ese nimba ari M23 cyangwa se igihugu cy'u Rwanda kiba cyarahereye ku ruhande gishwanyaguza, ariko ikigaragaza ko uyu ari umugambi ukomeye cyane wenda mu rwego rwo gusebya igihugu cy'u Rwanda n'umutwe wa M23 no gukomeza kugerekaho ibirego batanga ku migabane mpuzamakungu. Ibi ngibi biragaragazwa yuko bafashe indege bo ubwabo za drone bakarasa indege za gisivile. Ese abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki barakomeza kugenda bagaragaza ko ese nimba ari umutwe wa M23 mu by'ukuri waracucumye indege zose zari ziparitse hano ku kibuga mpuzamahanga cya Goma. Ariko ibi ngibi nubwo bakomeza kugenda babishinjwa, baragaragaza amakuru ko atari bo mu by'ukuri, bavuze ko yaba ari nabo baba barahereye ku ruhande bacucuma izi ndege z'inkozi z'ibibi zikomeza kugenda zihohotera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse nabo muri Kivu ya ruguru ndetse n'amajyepfo. Bakomeje gukora iyi mirwano barwana n'umutwe wa M23 ndetse bahangana na FRDC. Iyi mirwano iri hagati y'aba bombi, ngo FRDC ikaba yifashisha izi ndege n'ubundi biri gushinjwa ko ngo zarashweho kuba zarasa ku mutwe wa M23 mu birindiro, ndetse barasa kuri uyu mutwe wa M23 bikaba byafata ku baturage ndetse n'ibikorwa by'abaturage nk'uko bari gukomeza kugenda babitangaza. Rero M23 n'ubundi yareruye itangaza amakuru akomeye cyane ivuga ko yabo ari bo baba barashe izi ndege z'intambara mbere yuko barasa ibya gisivile. Ibi ngibi abasesenguzi mpuzamahanga barabigarukaho cyane kandi banabishimangira, bavuga ko ahubwo ari imigambi mibisha iri gucurwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe iri kubona ko umutwe wa M23 ukomeje kuyataka, ndetse bagahita bahimba ibyo binyoma byose bigiye bitandukanye yuko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umugwi wa M23 ngo bikomeje kwiyenza ndetse no kugaba ibitero ku kibuga mpuzamahanga cya Goma.
mu by'ukuri andi makuru akomeza kutugeraho ni amakuru akomeye cyane akomeza kutugeraho yatubwiye situwasiyo iri hano ku mupaka w'u Rwanda uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatugaragarije ko mu by'ukuri ubona ko umutekano wakajijwe cyane hagati y'iki gihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubona ko zakaniye cyane hano ku mupaka. Ibi ngibi rero bakaba bari gusesengura ko bishobora kubyara intambara umwanya ku mwanya, dore ko hari n'andi makuru akomeye cyane yatangajwe bivugwa ko ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigije hino impande y'umupaka wayo imbunda za kirimbuzi, indege z'intambara ndetse n'ibikoresho by'intambara n'abasirikare benshi ubona ko bari kwitegura kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi byagaragaye igihe hari abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi bafatiwe hano i Rubavu baragerageje kwinjira ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bamwe mu by'ukuri bararashwe na RDF, ubu ni igisirikare cy'u Rwanda, dore ko byahanganye bikarangira ingabo zaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifashwe mateka ndetse zigasanganywa n'ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye nk'uko byagiye bigaragara. Ndetse ibi ngibi bikaba biri gushimangirwa n'abasenguzi mpuzamahanga bavuga ko nyamara ibi ngibi ari ikibazo gikomeye cyane kuva ibihugu by'abaturanyi aho byagakoze ubuhahirane ndetse n'amasoko mpuzamahanga bikagenda byaguka bagakora ubuhahirane buzamura ekonomi y'igihugu, ahubwo biteye inkeke cyane kubera ko ngo bikomeje kwiyongera k'umwuka mubi. Ibi ngibi rero bikaba biri gushyira ahabi Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'umuryango wayo, kubera ko iyi Afurika y'ibiyaga binini ikomeje kwiyongeramo amakimbirane. Bibutse yuko ubu igihugu cy'u Burundi kiri ku ruhande rwa Kongo ndetse n'igihugu cya Tanzania cyo kirumira habiri, ni ikirumira habiri mugani w'abanyarwanda, kiri ku ruhande rwa Kongo ndetse nta nubwo gishaka kwerekana uruhande rwacyo. Gusa ingabo zacyo zikijya hano muri SADC guhangana n'umutwe wa M23 ndetse no gufatanya n'igisirikare cya leta na wazalendo mu gukomeza guhotera abaturage ndetse no guhotera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibi ngibi byose byerekana aho Tanzania ibogamiye nubwo iterura ngo ibe yabivuga. Ayo niyo makuru yaragezweho. Ciao ciao.